Nećemo se baviti grafikonima i procentima. Zamislite jedan običan dan. Trčite sa jednog sastanka na drugi, u jednoj ruci vam je kafa, u drugi telefon, znojite se, gledate na sat, sve što vidite u telefonu je odraz vašeg lica. I u tom trenutku ne zanima vas koji procesor pokreće vaš telefon. Sve što vas zanima je da vidite tu bitnu poruku i da znate da ukoliko vam u toj žurbi ispadne telefon, da će preživjeti. I upravo tu kreće priča o Samsungu A37 5G. Kada ga prvi put uzmete u ruku, taj Ambient Island modul kamere deluje nekako prirodno, kao da su sočiva izronila iz kućišta. I dok Samsung voli da koristi termine poput glazirane keramike i ne znam ni ja čega već, to je i dalje materijal koji teži da bude lagan i praktičan. Međutim, ono što ovaj telefon izdvaja u moru sličnih nije sjaj. Iako jeste sjajan, evo vidite, možete i da se ogledate. Ali nije sjaj, nego častina. Samsung je sada odlučio da prestane sa kompromisima tamo gdje najviše bole. Tako da smo dobili Gorilla Glass Victus Plus sa obe strane uređaja i konačno puni IP68 sertifikat. To više nije onaj uređaj koji može da preživi kišu. Ovo je uređaj koji može da završi u bazenu ili na vrelom pesku, a da vi ne dobijete mini srčani udar. Sa svega 7,4 mm debljine, on nosi tu neku specifičnu težinu, gustinu, kako bismo to nazvali, i nekako uliva poverenje da će zaista da preživi sve te godine obećane softverske nadogradnje. I onda izađete na to podnevno sunce o kome smo pričali već i tu ovaj uređaj izvlači svog keca iz rukava. 1900 nita deklarisane vršne osvetljenosti ekrana na Super AMOLED panelu. I dok u svijetu tehnologije brojevi često služe samo za hvalisanje, ovdje toga nema. Razlika je opipljiva. Ako vas je kao i mene uvijek nerviralo one škiljenje i traženje hlada da biste vidjeli mapu ili odgovorili na poruku, to na ovom uređaju nećete iskusiti. I ako ništa, sačuvat će vam bar malo život. Vision Booster radi svoj posao u pozadini, mapira boje na ekranu onako kako bi trebalo i ovaj ekran jednostavno probija svetlost i veoma dobro je vidljiv na direktnom suncu. I da, okviri oko ekrana jesu tu da vas podsjete da ipak niste platili premium S segment Samsungovih uređaja, ali razlika u vidljivosti ekrana i u kvalitetu prikaza sve više bledi i A serija se sve više približava premium segmentu, iako naravno premium segment je i dalje premium segment, zato je A serija i postoji, ali zaista ćete dobiti jedno dobro iskustvo korištenja. Ali šta se dešava unutra? Samsung je ovaj model promovisao u slogan Awesome Intelligence. I dok je Circle to Search praktična i zabavna prečica da vidite koje patike nosi prolaznik koji je upravo prošao pored vas, prava vrednost se ipak krije u nečemu drugom. Zamislite da ste na sastanku ili predavanju ili u mom slučaju na prezentaciji nekog uređaja i da grozničavo hvatate beleške sa događaja kako biste sve pohvatali. U ovom slučaju samo ćete uključiti voice transcription i telefon će umjesto vas snimiti sastanak, pretvoriti u tekst i izdvojiti najbitnije stvari sa događaja kome prisustvujete. To je onaj trenutak kada vidimo da AI ne mora da bude samo marketinška buka, nego i zapravo nešto što olakšava vaše dnevno funkcionisanje i korištenje telefona. A s obzirom da Samsung obećava podršku za ovaj uređaj do 2032. godine, taj AI asistent će biti skoro deceniju sa vama. I to jeste suludo dug period za jedan uređaj, odnosno većina vas će i zameniti uređaj prije toga, ali sa druge strane možete da posmatrate kupovinu ovog uređaja kao dugoročnu investiciju, a ne kao potrošnu robu koju ćete baciti za 2 godine. Naravno, kao neko ko ne veruje u besplatne ručkove, moram da kažem i gde su kompromisi kod ovog uređaja koji su mu omogućili da ima cenu koju ima i da se nalazi u segmentu u kom se nalazi. Glavni senzor kamere od 50 megapiksela je odličan. ISP unutar Exynos 1480 čipa mu daje dovoljnu brzinu i moć za obradu slika, pa je noćna fotografija bolja nego ikad na ovom uređaju. Ali onda pogledate pored i vidite taj mali makro senzor od 5 megapiksela i zapitate se zašto je uopšte tu. Da li je samo kao marketinški trik ili da održi simetriju modula kamere. Jednostavno, praktična upotrebljivost je minimalna, potreba za njim za mene nepostojeća, tako da se jedino nameće zaključak da je to jedna od 2 opcije koje sam naveo. Također, dok konkurencija čak i u ovom segmentu nudi sulude brzine punjenja, Samsungovih 45 W bez punjača u kutiji deluje korektno, ali nikako uzbudljivo. I šta kažemo za Samsung Galaxy A37 5G?
Ovaj telefon nije napravljen da vrisnete od uzbuđenja kad ga vidite na polici. To definitivno. On je napravljen da bude pouzdan saputnik i, ako hoćete, i saradnik u narednih 6 godina. Samsung je ovdje precizno izmerio koliko luksuza i funkcionalnosti može da nam da za cijenu po kojoj ovaj telefon može da se kupi. I sada ono čuveno pitanje sa kojim se uvek susrećem. Ukoliko imam A35 ili A36 telefon, zašto bih ja nadograđivao na A37? Pa verovatno vama nije ni namenjen. I ne morate. Verovatno možete da preskočite ovu nadogradnju. Ali ako tražite telefon koji se ne boji sunca, ne boji se vode i do 2032. će dobijati najnoviju nadogradnju softvera, ovo je možda, pa rekao bih, i najracionalniji i najpametniji izbor koji možete da napravite. Telefon nije revolucionaran, ali je jezivo pametno izbalansiran. Šta vi mislite? Da li A37 ima sve ono što vam je potrebno i da li ono što nema vama zaista nije potrebno? Da li biste razmislili o kupovini ovog uređaja ili jednostavno pucate na viši ili možda čak niži segment? Pišite mi u komentarima, a mi se vidimo u sljedećoj recenziji. Pozdrav!